Esteban por ahí tega tu jaguere pesa ni men yo mañon día fuera ya je amonge tami ha hoy ande ya ni por ahí tembu minte amoye jacuara veñe pregunta mañana considera el capítulo 18 del libro de Génesis como versículo 1 hasta el 5 pepengo y pesa tu padre sauca Abraham manre ka agui pupe Abraham guapu allá jogaro queme ara jacuve llave asayekwe oye saupija oesa bohapy kuimba'e oñembo'ýva ijypýpe ohechávo ve chupekuéra osẽ humaitĩvo oñesũ henondepekuéra omboja isyva yvy rehe ha he'i karai anína rehasa rei reg̃uahẽ'ỹre sapy'amínte jepe anohẽta peẽme pejepyhéi hag̃ua ha upe ikatu pepytu'u ko yvyraguýpe amoĩta avei peẽme hi'upy pejepy'a joko hag̃ua peipykúi mboyve penderape tuichaitémaniko chembojerovia pehasávo che róga rupi ha'ekuéra he'i chupe néi ropytáta. Lleva interesante colección ñanuhẽta ko'águi. Antevéngo ñandejára oñe'ẽnte jepi Abraham ha ko'ág̃a ñandejára odecidi ha'etevoi ovisita. Ha mba'ére ha'e peẽme ko'ápe oñepresenta hikuái como 3 ángeles, como 3 hombres. Ha mba'e ha'e peẽme la Jesuvoi la uhague pépe. Los ángeles kuérapengo Juan o adorata oñesũ ha adorata guape Apocalipsis la ángeles he'ichéngo ndeichagua tembiguáinte avei. Anine ñesũ che enondépe de adorar solo a Dios. Jacuaco caso vengo con ángeles cuera no mongavajúi Abraham pendahe'i chupe ani hag̃ua ñesũ ha adorar. Quiere decir que Jesús estevoi la que visita a Abraham. Se angirũ iñi importante koa vuelta chupe tei noticia iporãitei ha guerovia'ỹ'ahína. Pero upéicha jehuta. Ha nde hase ñane ñe'ẽrendúramo. Ha ñane ñe'ẽrendu tendido la ñandejára vengo ha'ete hetaveve che ikatu og̃uahẽ ñanderendápe de distinta forma. Upévare importante ñande jaguereko la ñanderekópe la hospitalidad. Mba'e he'icépea ya recibikuápe ñanderapicha og̃uahẽ ñanderógape ñañatende hese Abraham mbojepyhy servicio kuea hi'upymi ha he'i ha'e avy'aiténgo la hasamihague la cheróga. Ñame'ẽ que no la bienvenida la ñanderapicha ñande visita especialmente mimombyry oúgagui. Gatu hag̃uáicha ñandeja hupytyaiko jehovasa Abraham nohupytyakue. Ñandejára changi'íta nderovasa ko'árape tanemokyrẽ'ỹ tanemombarete tanemohesãi ejapo hag̃uápe Abraham ojapohagueichaite ñandejára ñe'ẽporãite. Komarandukóva og̃uahẽ ndéve Radio Nuevo Tiempo rupi reikuaave hag̃ua ñandejára rembiapoukapy romog̃uahẽse ndéve nde rógape mbo'epy porãitereíva ha nderehepymo'ãi hese mba'evete. Ehai oréve ore WhatsApppe +595 971 430 222. Ñandejára tanemoingo py'aguapýpe.